Katukan ti Basol. Tinapalabas, insurot ni Francis ni Ligaya iti panagtitipon da kadagiti kakadwana iti binangon da a grupo. Naragsak ti grupo da anakaamam mo ken nakakita ken ni Ligaya. Kabayatan na, si marungkarmanan ni Don Paeng ken ni Don Juan iti nagtipunan. Nagkita da Don Juan ken Astor iti maysa a restaurant. Ket ijay nga imbaga ti Don nga daawit na pagkwartaan. Iti sa bali a bangir, napan ni Margarita ijaron runo. Ket naalukoy na ni Dinggas amang ipasyar ken Juana. Ket nakadanon da iti karayan. Nagtugaw da iti kabatuan sa dinamag ni Margarita. No asino ti mas napinpintas kadakwada ken ni Dagimay. Itagagayem, tenggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Asino kada kami kan ni Dagimay tinapimpintas? Dinggas? Agpada kayo anapintas, ma'am. Amom, Dinggas? No siya, ti karelasyon mo. Ad-addaan naragsak ka. Tati kayat ko, sikat ti kanayo na kaduha. Anya? Dinggas? Mabalin ka di nga arakupan na. Awan anyaman na, no arakupan na, Dinggas. Amok, akayat nakmat nga arakupan? Ma'am Margarita. Ngamin, kaya't kamot nga arakupan, Dinggas. Naawatam ka di ti imbagak, angkwan? Wen ma'am, naawata ka na imbag. Nasayaat. Babaan iti tulong mo kanyak. Mapapanaw day jay adagimay. Kagurguram mo na ni Dagimay ma'am. Wen, talaga akagurak? Isu akayat ko amapukaw iti imatang ko. Kat babaan ti tulong mo. Agbaligi ak. Manamnamak ka di matlang ti tulong mo, angkwan? Anapudno ka kanya nga amo? Wen ma'am, basta tatangtan ko Di kagdanag. Kas iti ingkarik, ikan ka iti kwarta. Inton bigat, ikan kan iti pauna abayan. Wen ma'am. Sige, aramidak ti kayat mo. Nasaya at launay, angkwan. Dagimay, adda ni angkwan. Ne, apa yang ada? Katrombang nga ada ije plantasyon. Dagimay. At daw may kuidanon kan ka. Importante launay. Anya day ta angkwan? Ngamin, sinurot ko dadinggas kan Margarita. Napanday je karayan. Pinaliw ko ida. Anya tinapaliiw mo angkwan. Naging narakop kan naging nagakda je kabat-batuan. Anya? Pudno ka di angkwan. Wen, isungarot ni Maya kadagos, itikas jay tinakitak. Nagpaot pa iti pa naging nagakda je karayan. Dagimay, kas napudno tindano ni angkwan. Naging nagakano da dinggas kan Margarita. Isumad lagayam arimor ni Margarita itay agsapa. Tanapan ijeron runo. Jak amo no. Mamati ako no saan. Kasanon no pudno? Ay na! Ay na! Ampang daya, Margarita! Ipungot ko no kunak! Kine. Mamati ka? Kas lang amin patyag. Wan dagimay. Kas
no. Jak ngarud amo no. Pati akdeta nga inda no ni angkuan. Wano saan? Sapay ko matasan na pud no. Tanupod no. Ipungot ko ni Margarita. Saan kan ang mapan ija mansyon, dinggas? Ngamin, umay dito ni Astor. Imbaon ko ni angkuan ang mangibagaken kuana, adito'y ti pagtarusan na. Imbaon ko matan ni angkuan agumatang iti pagsasangwan tayo kada Astor. Arak, ganda dumapay. Kayat ko nga kakanta tayo? Kayat ko nga agraragsak tayo. Ma'am. Amom ka di dinggas. Naragsakak, no si katikaduhak. Kat imbagak dayta kan ni Astor. Imbagak ang mapagtalkan ka at talaga. Ma'am. Inton bigat, mapantayo kada ang kwan iti rancho. Takayat ko ti mangirwar iti kabalyo. Iso adito ikan amaturok ha? Tapno masapa tayo arumwar inton bigat. Kasta ka di, ma'am. Wan, masapa tayo amapan iti rancho. Iso adito ikan happy house amaturong. Minuray ka sa mangpat, amo. Mapanak iti mansyon ita, kat masapak tulangan nga umahin ton bigat. Kunak man nagsasango tayo ita Arabi, nagpagatang ni Margarita iti pagsasangwan tayo. Da kayo langan, amo. Palubusan da ka di. Sige. Apikit din nasaan. Nasayat man. Tapno at dakadwa dadagimay di mansyon. Agyaman na ka mo. Sige. Inak narudan. Naima sa talaga ti arak ka mo. Angkwan? Ayan ni dinggas? Napan iti mansyon, ma'am. Baya mo naman pa ni di mansyon. Tapno at dakadwa dadagimay nga agbantay jay. Huwag nagpaiso, ma'am. Kasta ka di? Sige. When gayam Astor, mapan kami iti rancho inton agsapa. Ngamin, kayat ko ti madaan iti kabalyo ditoy. Ada nalawa apaset ang mabalin a pagkabalyuan ditoy? Kasta ka di? Wan. Mabalin ka di nga inkam mangirwar iti talo a kabalyo. Sige. Apikit din nasaan. Awan parikot iti dayta. Kayat ko jay puraw a kabalyo. Kaya't ko ninangisit, amo. Awan parikot. Sige. Upat akabalyo ti irwaryo, tapara kanyak jamaysa. Wen, amo. Ingay lata mangirwar. Nasayat man. Tapno adda aramatan tayo dito. Apay, adi ka pa'y laumunag, dagimay. At da ka pa'y lang diti paraangan. Jak kaya ti maturog. Apay nga Agliba saklangan nga agawin iti lugar me. Anya? Dagimay, anya ka diti problema. Apay ngagsangit kameten, dagimay. Nagkais kayo gayam ka ni Margarita. Anya? Nagpaot ka no te pa nagkais yun niya karayan. Asino tinagkuna iti dayta? Ni angkuhan. May naimbaga ito mansyon tatay malam. Anya? Sana pod no dayta? Kun na ba ni Margarita ide kanyak nga napikat ka no te panang mat mo kang kuna. Ay, unay daytan dagimay. Mamati ka kadi kadagita. Salamat namin nga agpapaiso. Masakit anak dinggas. Anya?
Dagimay, sana pud no dayta. Siya kumati patyam. Ang tungtong palak lang iti kayat ni Margarita. Ngam na may papani ti dayta abanag, jak maaramid. Pudno anapan kami kini Margarita ije karayan. Ngam saan ko nga inagkan. Awang ti kasta nga inaramid mi. At agulolbod nga ron ni ang kwan. Juan, apay nga minapatyam ni ang Juan. Kat awan umno asasawan dayjay ang tao. Kwarta lang ti amuna. Hindi pa ilang nga imbagakan kadayta. Dinggas. Mamay ka man kit di dito, dagimay. Inarakop nak matandinggas. Nuadaman rumbang agkak. Si kadayta dagimay. Gapo tasika ti asawak. Dinggas. Juan, isungag talaga kumakanyak. Nalawag ka di. Una, dinggas. Dagimay, Dinggas. ay-ayatan ka, dagimay. Kat di mo ko maikatan, di pa nagtalak mo kanya. Uwan, dinggas. Manipod tata. Agtalakakan ka. Ta, ay-ayatan kaun-unay. Napanan ni amo. Ita, agsarita ta ang kwan. Anya ti pagsaritaan ta, Dinggas. Asino tinagkunakan ka amapan ka agipulong kinidagimay iti palso, ha? Ha? Sumubat ka! Oh. Nakitakmat namin na naginagag kayo ka ni Margarita. Salbag ka ang kwan. Anay ko. Tinanog nakmatan, Dinggas. Oh. Asino tinagkunakan ka nga agipulong ka kinidagimay iti palso? Ha? Sumubat ka! Sobra ka na. Si kalang ayata muna ti dumanog. Dahil to'y mata. Inunahan nakmatan. Anay ko. Di na kabala ng kwan. Ang pudno ka. Tansahan. Darak tarupam. Ni Margarita. Anya? Wen. Ni Margarita. Ikanak nga ron iti kwarta. Di wan ko nak. Kwarta day daan. Anay ko. Hustamat na natin, gas. Anay ko. Balsan kanto din, gas. Anay ko. Apay, adinagdanog mo kanon ni Angkwan, Dinggas. Saan arumbang tinaramid mo? Ma'am, anya ka diti pampanunutam nga ramidan. Apay anas ka natang danam ni Angkwan, tapno madadala kinidagimay. Simple laeng, Dinggas. Kaya't kun apumanaw ni Dagimay. Imbaga matan kan ka ni amo asa na mabalin. Kan may sa, anya launay ti basol ni Dagimay kan ka. Takas talaunay ti guram kan kuana. Gapo, tanatangsit. Naturturay kit din ngam siyak nga asawa ti amo yo. Ma'am, diyak kayatan na maulit pa dito eh. Diyak kayatan ti sumurot kan ka, iti sa dino man. Naturturay ka ka din ngam siyak, Dinggas. Uray asawa na ka ni amo. Saan ka kabutang, Ma'am Margarita? Wano, kaya't mo kadi nga ipulong ko dagiti aramidam kini amo? Anya? Agtungtong palak iti pagayatam. Ngam no dadaalam ti relasyon mi kini Dagimay. Daytamatan ti jak itulok. No nasayat ka kumamat kada Dagimay, subadan da ka kumamat iti respeto.
Anya? Agtungtong palak iti kayat mo, ma'am. Ngam pangaasim, tadi mo dadaalan ti relasyon mi ken ni Dagimay. Wanya, ma'am, nairwarmin dagiti upada kabalyo. Kayat ko kumapay ti agkabalyo, kan agpasyar. Sige, agpasar kayo kanyang kwan. Ngam siyak, umuna akon. Sa kayak ti maysa kabalyo, kat ukudak ti maysa. Anya? Kastanto man ti aramidan niyang kwan. Sikan ti mangi-drive iti kotsem. Imunan ni Dinggas ang kwan. Wen, ma'am. Anyangay, agpasyarta. Agpasyarta pa ije bantaya. Ato ti orchids ijay. Saanan? Intamatan. Ha? Naikat ti ganas ko. Anya? Di mo kaya't nagpasyarta, ma'am. Sa kayamon tamaysa a kabalyo, kat ukudam mat tamaysa, akas iti inaramid ni Dinggas. Wen, ma'am. Masurunak. Apay ngay, ma'am. Kapotay mo na ni Dinggas. Wen? Kaya't ko kumapay nga isurunak ni Dinggas nga agkabalyo. Ngam imo namutan. Siya kung ti mga isurukan ka, ma'am. Naglaing agtopay nga kabalyo. Saanan? Awan pa nagtalag ko kan ka ang kwan. Mas agtalakak kan ni Dinggas. Ah, Kat gaputay mo nan. Sige. Intamutan. sige ah. Wen kaya, ma'am. Tay, inkarim a kwarta nga itod mo, ha? Di mo liplipatan. Lipatamon. Ha? Ngamin, saan ka mat anak baligi? Awan pa'y serbim? Apay ngay, ma'am. Inulbudan nak. Idinto da nagtong palak iti bilin mo. Isonas kan nga itad mo, titangdan ko. Sige man laangan. Tapno sumardang kan. Sige. Apaman ang makadanon tayo ijay happy house. Ited ko ti kwarta. Kaya't kayo makasarita, kalalili kan Dinggas. Amo, Amo, At asimang patapagkwartaan. Sang-sangpet na iti kalman. Kinuntak ko adagos dagiti suki tayo. Hala, italag ko kada kayo. Adanagan dagiti inkay pangidiliveran. Dagiti sigud mo't lang asuki tayo. kasta ka di, amo. Masapa kayo intun bigat. Agparbangon kayo. Tapno sigurado ang ma-deliver yung amin. Day tatimad-madyak nga aramiden yo. Day dyan amin nga dun butiug. Sa iro. Di na pa'y labuko di antidruga na. Masapul pa'y lang nga iparanood na iti sa bali nga tao. Naimbag kumaano pagsayatan ti tao. Ngam pakadadaalan diamat. Kalpasan na. Da kayo, te maibaon nga mangi-deliver kadagiti tattao. Awan ti maaramidan mi. No di tagtong pal. Ay. Datu ti tsaam. Agyamanak. Agdanagak nga talaga Dinggas. Day, to'y temad-madiak ngay. Anyamat nga minda dyan nga dun butihug. Nagsara. Ati dugan dyan sarana. Ay, agdanagak nga talaga. Ish. Di ka pala nairwam. kariring ko. Agawam kalalili. Tapno masapa ta arumwar. O sige, agtsaak langan kat ina ko nagpilas. Ikan kay ti tsaam kini-kini. Diatoy. Sige. Darasam, Dagimay. Wala daw kami. Diatoy. Agtsaka mat kini-kini. Agyaman nakdagimay. Ay, jakon kayat ti kasto na trabaho. Kayat kun ti agawid ijay ayan ni Angus. Mailiw akon kan ko ana.
Langit din, agtsakan, kalalili. Digas, agan-anat kayo aon. Wan, Naimbag kanyak ta trabaho ti balay ti trabaho. Diya kayo ngay. Kano nga ta nga agpatingga ti kasto yung nga trabaho yo? Illegal nga droga. Enton may balot kayo. Anya? Agpatingga nga ta ti trabaho da dinggas ken kalalili. Maipapan iti illegal a pagkwartaan ti amuda. Kagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika, June Ribotazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay as sagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.